journey, the journey, Hello everyone, me at the AbenaGhana. Me na me di jumadi ho chiame e the Journey TV show so. Now this season there, me the move all the way to Belgium and in Ghana this year. Akwa twetwe nkomo. Na ye de omo brabo akwantuo no abeto manim. Na ye nyina ya fomu abane de abobra. Na me kai wo say the Journey TV show. We are here to educate, inspire and motivate. It's all the time no. Now watch the Journey TV show. Here they real. The journey, baby, be I will be asked that can see and come. Yeah, the most is a baby, I'm with Britain. I say, now I'm the Journey TV show. I will Adum TV. You go so I will Europe, and Ghana and penny phone at this year, etri and come. Now, son, and madam, guest in Edina, my fast that PSC, Emma, a bois for my summer, and I watch be with me, Jumadi, all the way from Belgium, April. Your time here by Miss Cha or see malaria, dear, well, you are time, time, rea. Now, the give us clean care, SCC fee, and my BBA, I come. Ye me dima for herbal center doctor time that so say Arabia how dear oba omoha ombeboa ma bibia aye kama empenyufo ene afi ba Belgium eye empenyufo asoya sen na ye djumadi bro eye King Solomon trade afi eye any love shapewear osi oba obe shape you ama ye kama se wa wo se wa ye kese osi owo shapewears na wo sha obetimi afili confident na wo pia oso wa ye oba mo Queenie shipping Misrael so Europe baby or Bia so UK or Germany, wherever in the Europe and I say United Kingdom now person one for near my enko fedia Queenie shipping say or moya door to door number befani man deliver amount afa dinak travel and tour Mr. O pay travel and tour obeji omodi no motimi aboa ama obi bia kama dia enwani dinak afa McDennis electrical say Mr. when I want kwanko si dan no anko fa obi ama na anko hye dan no Mr. o contact your mo omba be wire dan no aye ne kama ama won say safety assured with them. Intimate so McDennis say we be sidine na se we be wire aye electricals or BBI companies like big contract be there or the McDennis or mobile ma bibia aye kama empenyufo with Adum TV Kunama Entertainment and Nox TV Africa and a day and nemu aye twetwa dwumadi edebro mami ntwa me ho enkoje aboafo nkrato me ba medame penyin edi me basesia journey the journey Yakwaji enkrato aba oguso the Journey TV show ewo Adum TV and me penya me ne beto twinkomo no Mr. Solomon Amankwa Agin Berima one ne CEO and founder for King Solomon Trading agidin ewo Europe pa ye ni penyin eba beto twinkomo no de yafa na brabo akwantu no ntimi so gibre na yendi nkomo papa ya hu se King Solomon Trading then na eno na we decide say we do to adwuma kese so the man be decided and say me yakwara no na mu P3 okay na mo say ye awade ni ade no na ye say okay ye be yo hini Solomon praying no okay so school we no okay and ye say okay me na me Solomon ti me na be yo hini okay na fra me kintini ade Setan so nam papa no mienu nso adi hene. So mi sem papa de wa na omdi King Solomon no. Account na is account so. Bidi na yi ankasa de na ye King Solomon. King Solomon. Mi ya mi ko baby ya King Solomon. Ti me ba ha na chese. Starting the business and I'm so and you know I'm the better. And but now you would ankasa Solomon. Me Solomon me from the school way now we you know. They told me. Oh okay. Now uncle for Babu che ya no person munya ban adwuma ne ade. O start ye no. Wo ye bibi sansa wo be ye wa adwuma na. Say na na babo ne tie. Me ko school ko sua pipe fitting ne pipe fabrication. Okay. Ti me ye adwuma kakra be 7 years. Okay. And so bet na me dream say me ye wa adwuma African way. Okay. Frame nkwara ase ni nyina no. Na me tonton ye ma. Business. Yes. Okay. Mo Ghana so na me ko Lagos ko fa spare parts ni ade no mo. Any electrical parts in mo so e beton. Okay.
maton niema o UTC animo na meton mosquito net ne ade nyina. Oh, okay. Devastation so maton shoes wo order. Inti naturally me hustler. From Mankasa, you hustler. Ti hustler na de ba ha bibia eyesa. Enkofo bebre wo ho a omo wo Ghana na omo ye business a omo ba ha se a na wajani business no ato then wa ba be. Is it difficulties be in say ha no opese wo bi adwuma kese te say King Solomon Trading na agidin wo bebia odi niam bebre ba ha ne ade na e wo se wo fa aban niam bi mu anasa say na tie. Is say Ghana idea. We say wo be a company I ko register fe wa wie. Oh, say easy. Near time, dear. Just also a professional card. Oh, okay. They look take you 2 years and when you're professional card. Okay. Me start to apply, it taking me 2 good years. Wow. Wow. But I was fortunate to say within 16 months in my professional card. Okay. That's a year and a half. No, DBA. But me plan it chair. Me plan it chair say. Nyadi ameye busumi adwuma no wajai na me prefer say me amedwuma na me madwen say me banso say me amedwuma nyadi a mejai asa ko back to fabric ana bibiatisa we na why no so determination no yes determination na very powerful. Oh, okay. Now what starting with you what regretted that so we hear wa adwuma ne mo say oba abrocha woni nkofo bi na si so mo nyina mo ba bi no me ya ban adwuma ne ade enne wodi toto abrabo ho a wonu hu say we hear wa wodi ya na asenka wo ye bro ne adwuma nka wo pe say me cause my regret ya na me boa ade a ma regret wo ma adwuma mu aye ebi enipa bi a me fa wo ma adwuma mu a na wonim won be bo me kro no ne ade no apart from that ne dey me face me regretted a lot of challenges and so me won Miguso. I know Saudi I'm regretting BBS. How many shops now Belgium has a? Okay, you have 3 shops. Okay. And you have warehouse they supply other shops other African shops. African shops with Germany, Holland, France, maybe you supply Europe. Oh wow. Wow. Into supply no mobile na say more vana, more sumutimi e biko. You have truck ne vania yediko. Every week be a Yakobes 4 times in Germany. Wow. And now Holland in Mumbai. Or more Spain, Italy, and other places in the Yadima Transport Company. No more the call. Ya kase obrepobia wa chassis. Enti na fa for obrabo country. King Solomon a chassis no eyede. Hey, and the other can I me time you know. Debbie, Udema, just 10 minutes of your time. No my wa chassis kakra. Hey, my chassis and journey of life no. My journey of life pa. Okay. Let's sing. Me starting na me school new job in College of Commerce. Okay. The second year no. And then me jai. Hey, so me call. Say time me and na me tonton near me di school fees. Hustling and runs be ye cool no. Then ye man na me confess garage ni ade no. Ibu on my timi ko lumi ko fa ne ma ba beton. Oh, okay. Nti let's lumi na wo hwacho. Oh, da. Wow. Yeah, time ni nyina na me auntie ba ku na eko. Okay. No ye dwuma cooperative bank. Okay. Ti bi won mo kwa no de me ko. Sister Mess wo America CCA. Okay. Ti bi wa no de me ko. Nti na minim kwa no so pa. Ti time around be ye ku no. Ena minua ba ku free Lagos ba ye friend no kwam jekari. To ba ye no ka kire me say Sisi and the atubo them. Yes, go for you 4 boys before Bush Road to be called Lagos near the Nam so meaning route no. Wow. But man can't any say. Oh, they never call. Meneno call Nigeria. The Browns were Holland Sisi as a meno case. Okay. Inti, me far you could see who you see pay toy. Now you could see a share joint on my lumi. You go do. Lomi kro mu na esikasa so no onim se me no ko bet set time na you free peto ho ko won sha won mu sha dwense on na usikasa skanka dia na ko fa niema da set an yen ko fa niema ye ko hozre wo Lagos it ese mitna lomi hon mo so hozre kakra enya kakra de to aso ne to aso akodu Badagry. No, ben poachas. Ti tu Badagry so na din. No kwame jakari no so no. Ti me ye adwuma kakra.
no caso me first can man nko Lagos na ye krofo bo no nko gis camera me fam na say ha ne ya siska we betimi akode ne ma me ni kan o si da kro mi nko mu da e die so God na si meko ela mi ala bet me ko ye to mama address ni ade ti fa kwa mi ko du ye na nyame nchade papa me di address ni ko bisa no no di me chi de me ko if you no so no stock kese no ka so person na me ye adwuma na so waja unia no wo ho me ja no ho nti edu anumre nso no nso aba me nim kwan yo fa so baaye no mo mo oh wow so edu anumre no nso aba but obaye na papa no nso afa madwuma dada okay nti na ade achi ye na me start adwuma nti me go do Lagos na me nya adwuma ho na ye store let's order shebre nam na me shebre nam je bo mo ye kakra na fedu Sundays here me hwa omom ye shu chance no mu nyeska na dia no ka na me box ti Sunday me nkwa adwuma na me na mu shu chance and I'm sorry. Minye bida. Ma wa mpamo wo san keke. Me pam nyina who's am nom ko within the yina ya kire mama me pam. Timua na eti se adwuma bi aba wo noven ho no adwo akuta no mu yom still work na. Musu ni bi ko ho no wa ment no ma ba Germany ni ade. Oh na se kwan wom ti won tika wo. Na me yese me ko ho bi. Ko ye na me wo fanso na ye for my ho no see prison da kese to ye na o farm Steve Bender minye bi da set time Steve Bender min tidi no krada wow o ko chechire dade ko chechire dade we wana ya da na no pa no mo kire me ma mi hu se de ye title wa no hu woni abere so be pesca wow ti mo na kire minye ska kakra no na me hwa na buru kire kura no enya me debio nti esa me start me business wo Ghana na fa bochi na na wani so person to kwa na ti wani so okay na me yen say meyo me ko up and down okay the pet shop chochopu abi na start na chire no na me the mosquito net in na free me na the mosquito net ko Nigeria first and so other people be start ti 95 na babagida be ye cool no is easy me niema bebre na me yes no ntima Ghana bi na me de quality first me ko Nigeria the say na me ko Nigeria the week bia na me ko be 3 times eh ekwantintin na wow na me san wo connection bi wo airport 20 obi ticket kra na me te me the full play won say ya na youth ni bebre ene show bi ti mu say wa ma brochura o mobra mo tete na brochura ni na brochura ye same enye the same difference wo mpa difference ni dey one me do airport one will be some say me na me refugee okay the refugee na je ma me paper ni DPA so the say paper na ma ade chin no say yenko United Nations okay the call no ye call justice and ye call United Nations ela o ma paper say yemfa na antikurem okay nti yenko pedan ene ka se modi aduro no okay nti na kire wa kuti waduro na ade na wa ukopɛ wodan okay nti unya dan ya me ama ya start ma uska okay ene na head sentina no bi epe ha baby no bi epe ha baby no nti na brochie ni de enye de some more time no but ene so you to be wo Ghana wo ye ne den wa wie no school aye obetima ye adwuma so wan kra brochie a onye hwe so wo ba ne so kita ne krata de ya ene eye yara na se fe na wo be hozen de ye ne dia edin to say de munye se first no so first in the day and ye de quantum juma crown with me black work na yes so black work for example me foul blackness or be juma o maha ye be control me a kai be bom me nya sentiment fa kra this all krata so first na bin mu ba no mu ni krata me so me no ye juma boa wo kakra wow but say and enti say bio me mo me uni krata me fa okay because ye chua e ka me bono se mi tuya mi fa obi a wo krata declare no
1 year no kura no ska katua mbebetua ne nitasi ya metua on be mo kasa. Oh wow. Nti natural say before bia o krata. Natural say ni dey say wo hwen na pese won kwa abrochire a eye King Solomon say osro pe wo krata na wo ba abrochire atimi ayewode. Intwa ye ho kwaje abrofo nkrato ye ba ye beto adwumade ne so enko ba bia. Journey, the journey, the journey. Ya kwaje enkrato aba uguswa ehwede Jenny ewo Adum TV ena me guest no eyo panyin pa ye friend King Solomon a owo Belgium eye Europe my money ene ne twetwe nkomo wo dwumadi so ti afi ena wa join ya Mr. Otsnasi na ye nto aso papa enche bia de dwumadi ne eba beko awieye obi wo ho a o hwe ohu se King Solomon office no ano no abrabo no dia futuo na ade be ma obi opese ombobra no no so me ye obi ti se de mpanyifo mu aye futuo de me ankasa no me nyama futuo firi me parents wo me mpanimfo bi ana minimu na woni mo be ho mo me be wo ka kire me se kwa bra so opese obobra de a emfa ho nkohye ne ma wi emfa ho nkohye ne ma wi si bia ensanom vinom na fi ma no krenso nadi okay so okay ni ama bone basa no pese udi ya enye okay timi two stage bi nso no me am papa de metra o ka kire me se me hwe yi emape na emape si skapa so nti tu bobra ni wi timi nso mo sa de ne o hye mitrim timi ba ha sei do na kakra de na nipa ye bi de bet na I was very careful okay tie futu am de be my youth ne say at least parents be to ne bafo nti futu a parents be ma no no wafa okay nti wo fa na say won so no de ball bra e be boa because parents be no be reason de baba kwa ye basa so ena ibinum so tumrika gidi no de no ruwa wem no de ye we ne mabone emwa wo de fo adwen to se de mpese bi ye ni no wadi time se we na mpese me ye we na mpese we na so ka so be ye nso a de mpaibo ta akira yakopon so beti o mpaibo ya me so beti o mpaibo we de wa kan ye nremu wo ba ya na okofa wo yira na wo hia wo yira ha o debi because another story. Because oh, okay. Because Abena wa abrochire na yere gusuti Ghana and Africa wherever nipa no one no so ti ha say na brabo no esisi so de we wa ha oh a lot any been a distant can break marriage. Okay distant okay okay enti me ba ni de na me ne yire ofie. Oh, okay. To buy ya na be ware broni ba nya krata. Okay. Me ware broni ba nya krata. Some de omujeje krata. Enya se adu omujeje krata. Yes. Enya se adu omujeje krata. Me no na me determination nyina se me pe krata. Be me ware ni wie ni mabudo. Obudo. Oh, okay. Na na ujai, wo budo de na. Me dwuma yi an e dijaye. Me ka kire nse me pese me ye bosumi adwuma. E no no so se ono no ntimi nyese adwuma we na se wonya wukuro mu ni a ode na ho ode ne nyansa be support na nkora ne yesen nkora yesis wa bo adwuma na me yabi kura aka wan kampe baby awedri ene ba ye adwuma den so sa nkora ne inspire you sa nkora no dos nti o se adwuma den so oh wow ya ti se wo wan kasa oniama bi a waye eye ti se bianka abenkwan fufuo ni sania man pa chofa ye fam kakra bi ade dwuma de ba wie product ben na King Solomon mo o ye wa benkwan na ye sa edini ye den eno ye King Solomon na pam not okay and yes I fufu mo fufu so no see den voter queen okay me de meyere was on free voter I know your him man voter queen okay most of the product near King Solomon or voter queen product be na mo say wa botu fufu ni abenkwan gari ni say nyama bebre okay spices ni na package bi so mo ya die me ba no nso e de inkuto aye cream a e ma de yi omutiri and your friend gold butter mpa na say o sua ne papa was starting fish hey mo ya die pa mo bopra na papa mpa chance na be ko be yi ba ko ama me
Achedi won bia be bia ye wa. Achedi eska wo mu ana. Oh, net ye gina Solomon. Mami pedi eso enaja anyway. Ye gina Solomon animu dia. So we die. Ma yen hwa de. Hey. Hey. I said, okay. Yes, if you are supposed to pick your line of business in your next life, ejumaya we in Kabasiafa. Ejumaya we. Oh yes. Oh, siya beriasi biona yesi ya. Kabasiafa. Kabasiafa. Oh wow. Aboami. Kabasiafa. Sti me refa kwa me free. Any fa kwa na medu nu a. Yeah. Kabasiafa. Kabasiafa. Na chese wo ho na wo choose ejuma owu koba. Obesan afa. Na chese eyodone you can say NJ any determination ni we ni nyina na ma watimi adru ba bia wadu no a che da se oba ye wai na me nhra wo pa na nsa na abekọ ne ma flower yi ya sure say ye do pa ela mpacha ya ohu we ya e kayo de Baka me Ghana nti Ghana de na Ghana se kayo sa de na afi mpacha we so the shop a ye da se oba yi oh kama me shop wa ifu na me nhra wo pa thank you so much oh me damasi adom de say minua penny wo ho ai na ni tetego minua penny oh okay nice okay yes. Nice etene papa ni tetego ye chiao ye da se oba ye pa nyame enhwao aha ena brebe ma me dijuma die esi ba bibia owo bia nyame enhwao said na watwe bia wo Britain na the Jenny TV show na me kai wo say season we there all the way in Belgium and in Ghana this year etwetwe enkomo na se na hwejuma die cause ye the different episodes and every ne mpanyifo a omowo amanone eneba abetwetwe enkomo aseda PSC enkomo aboafo amasomase na watwe bia mtim dijuma die bro nyame enhwao mo afei Adom TV and Nox TV Africa and I come when the Jumadi all the way from Belgium bro asembako and the bia me catro me nyame wo ma ebe ye midin e the AbenaGhana abuno for agudi prekum de she macro the journey